neboroida charkunda muhimbura utwikiriza abanyakashari tusime itasima yeburo wacha obwire n'ubwobu oyikirize tusime nitusima roida muhimbura ebyoraganisa byona nibwizero mubwire yabarero hanga okutuha roida abanyakashari atuberiro muzire omuntu kukunda nabanza kuramusya onarebo roida urire buhoro 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 onarebo abanyakashari tena hamwe twakuramusya onarebo roida yabona tukusima obujwekerwa bwawe bubiro bw'umuhendo ecyo nicyo cyatureta twena abanyakashari okukwebaza onarebo roida nitukusima roida muhimbura ebyoraganisa byona nibwizero mubwire yabarero hanga okutuha roida. Amazina ninye Loida Charkunda twino mujuni mucyara muhimbura gamba nokora kandi omunyishengero kazi owakwasire bendera y'abacyara bambara kandi at the same time ninye district lady councillor ari kujwekera abacyara barubaye nyenda kubatabarsya omwaka mwebare munonga kumara omwaka gw'2025 gubire buri mwaka gutorobi konka tubasize kugurabamu ahabwa embabazi za Ruhanga hamwe n'amana gutukubana tutamu twana tumweta ngo turabye omubizibu ebikuba bitushobere bwenu mukurike mugutabarike kandi nyenda no kubasimira kimwe ahabwo kuba abagumikiriza okugumisiriza byone bitubire niturabamo mwebare munonga politics za kashari okuzijamo it was not by accident zikija ninjira ahabwo kukunda kwanje okunda abantu hamwe no kukunda ngo mbahereze mbashakire ahabyo buhereza so na amuriyecho niyenda kubanza nasima president Yoweri Museveni abo kugira ngo akatuteraho akaturetere ibintu bingi icyo kubanza obusinge hamwe n'obutebenkana kucyakubire kitarye icyo tinkabire niyenda ngo ninjira ngo nimbasa kuba nabire niyenda ngo nkore ibintu nkebyo konka nimusimira kimwe president Yoweri Museveni hamwe na NRM kandi umuryecho bakareta bakatretera manifesto ningashi engenderwaho eyitwa bebembezi eyitushemo kuba nitugenderaho twana tuhereza abantu so okujo kwebembera abanyakashari kikatandikira omugomborere yanje yarubaye abo kuba nkatandika nka district lady councillor nakora bingi nakorera abantu ebintu babikunda nabo banshaba ngo ngende nyebembere kashari kandi nanyete naba mbi nikereza kandi niho nahikaho ndiyo mukaruru kandi akaruru kanje kariyo nikatambaraje twine shonga na nkanta kakozire bingi umuryecho abo kuba nkanta kamanyire ekiri ha ground niki nkanta kamanyire abantu nibakunda ki abantu nibenda ki abantu nice kibakubura so ekinakozire natekateka munonga kubanza nayeta ba chairman LC1 chairman LC2 abo nabemeruka hamwe na chairman LC3 hamwe na 5 bona na councillors bona nabeta twashitama muka yanje nakitwara nka workshop twashitama twakora ikiganiro in fact likabanka ishazi nabavuza ebikubani kuteganisa abantu babo abo bakwebembera kubangambire nabiteka plan na planninga ebyo bintu kuturabikore kugira ngo abantu babeje so bachairman nabo nimbakunda nimbaye kitinisa abo kuba nibo bampire direction ahishe mu kutandikira
Ibi nakozire of course nkaningendera ahangenderwaho ya President Yoweri Museveni na NRM ejo yinabagambira ngo ni manifesto. President Yoweri Museveni pirazi eziyatireho ningashi ngenderwaho ningashi emyomyo ezo kugenderaho icyo kubanza akabanza ya leta obusingi peace and stability. Twatuye n'obusinge amazima noshanga bamwe nibagira ngo bisho obusinge nibaburya konka abona batakumanya oburungi bwa NRM na n'oburungi bwa President Yoweri Museveni. Wowe n'obusinge nokora buri kimwe. So kuna istamire na ba chairman nabo bangambire bikimuka nitukorera abantu narangu hariho kiratuzibire kubikora twatuye n'obusinge. Then kutukusogaruka manifesto pira emwe enungi munonga ekerye yentunguka ningashi development entunguka President Museveni niyo ari kurwana nayo kwenda ngo buri omwe na rugo mboro atunguke agire buri kimwe cyone kiyakubasa kuba nayenda ngo kimwe cyo. So entunguka ejo noreba akija habamo ebibyo kureba ngo enguto zakorwa amashomero gako gayombekwa na namarwariro gayombekwa. Hatebe byaheza kuba hebyo bintu bishaka nibyo nizo basic sezo zentunguka y'abantu bitu bakashari yabikora. Hati nanywenka kansara lady kansara warubaya nanye nagendera haryebyo kwenda ngukorera abantu nkatandikana na echamizi kuronda mizi kugira ngo abantu babeje abo kuba na wareta entungu kukagire tukagita abantu biniro abantu binde cyo kunywa abantu nibarwara munonga endware zikureto omumizi nurangu taru chamane cyo kuba wakora. So amizi nagezaho nagareta nagezaho nakora natimbe bidamu abo kuba nkanta kamanyire ikirakura tehwa narabo mu bidamu nashanga byona bikijuru mundo. So kinakozire naronde motoka byija byafukura damu zezo hariho nke yacho bushera omuri bunenero hariho kiho kigoshora ezo ikuna yozo byoko side za ruhunga na bunenero still then na kanikaza naikondo amizi gija zabiri zafirira amizi batunga. Then kunaza ombyamashomero amashomero nago nagakwatira ari amashomero go kubanora ngo nigetenga amizi konka tibine tanka kandi hiba kwihamizi ne hari abana bitu nibenda kunywa amizi abashomesa nibenda kunywa amizi amizi no kireba ngo magara. So nagezaho narangu nafuna za tanka nazihereza amashomero rimwe kaguhanzya erindi cyamatambare hamwe nagandi bona nkagena nimbahereza kwena ngo ishomero rutunguke. Then naheza nazadiye nguto aronka mishenyi ryo mu Rubizi gwera rutoma town council na yekera kubi najena naronde mu motoka nango bimwe kabyevugira nyo kwate kimotoka nsharo ruguto bahereza maramu batamu ngumizamu nkora ubo guto bukuzo mu marwariro kamakonje obuguto bukuzo mu mashomero obutindo obwabire bucwekire nagura za calvats nazitamu hariho ngo rutindo rwa in fact tirwa yayonga kuna herize na crossinga naza kashare norani ba neighbor mirongo komuruka abo koko hariyo business zanjoka nayo ningorra yo. So ibikuba nibateganisa nanye nibani binteganisa nabakorera obutindo akakuzigwanjira akakuza nyamirima nakora akihamba kakatano nabaterayo maramu nagumiza munaka gonji nayo nabakorera okentureje nabayiriza maramu nagumiza
nagumizamu of course muzeyi Museveni agerezeho yatombekera health centers nambwene nke ya Rubindi nayo hatera hacekwa kandi iri under construction abakombeka UPDF amahe nurangu President Museveni abikiremu amani kwena ngo tutunguke. Then nyo hacha health, being a health person, I'm a professional. You are health, nkashoma public health, master's degree. So ebyo nimbichenga je munonga. Akuba niho natandikire amarwara gunabire ninzamu shanga nigaburabura munke bintu byo kozesa imifarasi najireta najite ku marwari runka kashare kagonji Rubindi amwe n'ahandi nateka y'imifarasi. Then abacyara bo kuba nibaza kuzara mu marwari rago ushanga ngutubine mama kit never kit kuko kujihurira iriyo muzire harimo byo kukozesa yanaza kuzara harimo bwen koko kuchurira se mama kit harimo ibintu binje cyo kuzariraho cyo kukozesa umwana yaza kuzara. Then mbaleteraho na sabuni mbateraho n'amabafu gukunabiramo za pakoreta zo kuteka mizi ibyo ngambiteko mu marwarira iba kubishanga bani baza kuzara. Then nagumizamu ninkorane bindi kurugera uko abantu babiri nibagenda jobs emirumo y'abantu kira munonge minyeto kandi ecyeco nkikozireho munonga ubu nabire nimbahereza ente enumi breeding bulls enumi zo murembe kugira ngo burugomborra ibase kutunga ente nungi aho kuba ente ezo nkaziha heru indubo nkajiha heru hariho South Africa hariho Netherlands hariho Switzerland hariho ya Germany. So ezente nurangu kuzikuba zazize ente z'abantu abanyambara ninga abanyakashari nibija kuba bine ente nungi kandi zikubahereza amate mingi kandi of course wowe ina amate mingi zo ne sente nugaguza no ya musente ejo nentasa yeka nubasa kushomesa abana nubasa kukurakuranisa yawe. Amataga ni marungi abana bani baganywa tibakurwara bani banywa amate nibakuraje. So nukireba ngo ente zinabahire tizo kugira ngo nizibasa kuhindura ente zonka konka nizihindura n'ahantase yabo hamwe n'ahamagara g'abana babo. Then nagiraho no promotinga government programs nani nyeta abantu kuja kushomera training bija bashoma okulisa no kuhinga bani balisa ni bahinga ibintu byabo ni babiri improved abo kugira ngo babashomira kikatandikana na bachairman rero si wanza bunabire naje sire haba ahaha na bebembeza abandi bija bashoma kulisa bashomo kuhinga. So PDM yaba sente zabo za government ziba kuba nibatunga norangu nibandi bazikozesa je abo kumanyangu ekiba kuza kuhinga ekibaraze gukora kukozesa sente ezo ncija kubarugiramu amagoba abo kandi babashomira babire trained. Then also abantu abakuba nibija kushomera kucira munonga nibarugo mu institution za agriculture nkayorwentanga farm institute. Then hariho Rwampara farm institute hariho Ibanda hariho when there are many institutions ezikuba ni training abana ningasha abantu ombyo kulisa no kuhinga bona nibijaha bakozesa that opportunity kuba trained. Yes. Then nija natekaho na groups z'abantu ezo kuterera ne sente shitamira n'ebigombe bakarundana sente bazipulinge bazihereza umuntu agenda atungura ekaye. Ecyo kureberaho
nk'ekigombe kya Team Lloyd agamba nokora sako eje yarubaye hati erimu abantu bakuhika nka 700 bona nibali irundana sente bazito mu banka obwire bwa school fees kubukuhika bazayo bazihayo bagenda bashashura fees. So ekyo ntibegesa okusavinga. Nicho President Museveni ari kuba nagamba ngu tutakakorera amabondo gonka kukorera ekida okebwa kusavinga then kikakuretera watuma waremesa abana kushoma abo kugira ngo toyine school fees ezo kubashashurira. Then kunkuza kindi ndeba ngo nkayamba amashomero mingi kagakwatiraho oyihereho bya fundraising oyihereho byo kubaha amabati oyihereho byo kugira ki abazire abakushomesa mu mashomero ago nkija nabahereza empunu. Hariho ishomero Hunga Primary School kabahereza empunu 30 nazihereza abazire mugende muzitunge muhe mu school fees aza cyabakora abo kuba na hati nitunga reports kugo mu rubo nibangira ngo esente ezo empunezo ziba yambere munonga. So ezi program za government za PDM ezo emyoga nurangu na nyine ekihango ekindi kutaho. So kunkugumiza munaza ahapira endijo ningashe nyomyo endijo kurugera manifesto kwe kugamba President Museveni na encouraging munonga abantu itu abebembezi kira munonga itwe creating jobs ningasho kuhanga ebintu ebyakubasa kuba nibiretera abana bitu emirumo na nabantu bakuru. Ekyo kureberaho uwe akareta industrialization abantu baliyo nibakora uma factories nibatunga emirimo nibatunga sente ati nyowe nka Roida ntireho factory ya yogurt Liti yogurt ne yandi kandi okunagitireho kagitaho kwena ngo of course creating emirimo y'abantu abo kubanyine y'abantu bingi bakorayo mu factory ejo harimo abantu bingi munonga enamba think jumanyaje abo kubati nababara konkade ya more than 50 abakora omunda ya factory then watahaba kugura yogurt ejo bakagenda bakajiguza ejo nayo nemirumo abo kwa kuyakubireta ari utakarujira mukakuza gukora ki koreduka. Then omuriyeje cha factory ejo ningura n'amatega abantu amatega bataka abanyetorire nora factory ejo nkagiteko mu farm idio munda ya farm. So abanyetorire bona akasente kamate nora inobuka kuza hansi munonga kunkanywe nkasetinga price na agent age price neyo mulisa nawe aganyirwemo. So amatago nibagandetera factory nga processinga nyamu yogurt abakukora n'abantu tinye kubyekorra ejo nemirumo then nabakugura yogurt of course nabo nibaganyirwa mabo kuba nabo nibanywa yogurt improvinga amagara gabo. Then ekindi nagiraho na factory y'imigati nayo eriho nekora netambura abakugikoramo n'abana b'abantu nangwa n'abantu bakuru nabo nibagikoramo nyina bo kuvuga motoka zayo nyine kugura ebintu bikugikora amahuri for example nk'amahuri nyina bakaza bakusupplying amahuri mu rubaya kushanga nke weekend nandetera trays nka 10 z'amahuri not a week nka 2 days 10 zona amahuri kushanga gona bagatwara bagakozesa imigati bagitwara bareta gandi mwenu it has helped many people kubahemirmo na no kubaletera esente entasa yabo eyo maka. Then nyineho then kunkuzari kasharifa mu resort ejeju resort ejiturumwa erima abakozi bingi munonga bingi
batakubarwa abo ko hariho abakuturaho abo kwezi hariho bo kuja nkato mu biro bikuru ushanga nibijani bakora part time bakora bagenda bagaruka so norangu kozire chamani kureba ngo nakuriyetingira abantu emirumo then kunkuza acha JLV mixed farm je farmeji ebe byona in fact ebe byona binagamba nka resort factory byona bikatandikira umu JLV mixed farm niyo yabizire n'abakozi binji nyine abakami nyine nabo kucunda amate amashita nyine abo kushare binyasi byente nyine abo kuhinga nyine abentoke abantu binji baganyirwemo mu farmage JLV mixed farm emirimo ngihereza abantu then pira endijo inakubasa kugira ngo ninke ya muhero mudyebi ni service delivery nayo ninyomyo eyitshimo kurani tugenderaho kandi eryo mu ebimwe ebinagambaho ebiri omu manifesto bya NRM hamwe na President Yoweri Museveni. Service delivery obuno buhereza obutukuhereza abantu kugira munonga itwabebembezi echechi nichi improving quality hamwe na accessibility ya services to people. For example, healthcare ni kintu kiri important munonga echi President Museveni atira hamani na nabahire cyo kureberaho ekirwariro rya Rubindi Health Center 3 hatarikozire Health Center 4 kandi yatwereza n'abasirikare beye kubani bo bariyombeka. So ejo ni service delivery yamani eri kutworeka ngo amagara gitu garije tigarije kuza omukizi bucona. Then habaho ecyo kutuhereza mizi gali clean ngacha mizi gobuyo amayonjo agakunywebwa abantu bitu bambara nakashari hamwe na nebyo bwegese hati nyowe nkaroida kunkuzari yebyo ebyamagara ebyamizi hamwe nebyo bwegese kozire mu kihango abo kuba amarwariraga na nabagamire nkabahereze mifarasi amarwariraga hariho imperize za tanka z'amizi amarwariraga hariho indobingira mizi agari clean. For example nkarubaya nke gombora karobinga mizi ga billion 16 no kulengamu kandi bariyo ni bagombeka already bayombekire offices Rubaya. In fact kitomere ne gombora yitu yarebe kajabo kuba headquarters zone nizinyira batero council hall batero offices batero na VIP toilets timbere umwami rwanya mushanda aga kabiri aga national agatarga production nagwa gindi chairman bakatimba amize bagapama twashanganiga buraho almost nkemi twarishatu serve kugira ngo gasavinge abantu to the maximum abo ko icyo bakora it is on 20 year program kugira ngo imyaka 20 abantu abaraye bariho amiza gugatabashara so akayitwarebere sosi ya kabiri kuyabuzere hati abaturaganise ngo basa kugera ho compartment emwe aha gitu gadamu baga treating gaba agade baga guitar garia gasavinga abantu bitu hati with those promises can we stand kugira ngo tuzuruzinge kubasa ntumhamiza itwentushasha kana karuntu zakatera n'ikinaga kandi imagine nankaruida na wasa kusinga na president witu abo kuba wadenaza kora hansi ya president nubwo yariyo nabukora no wa president kunka she is very close to us kandi nyenda kwemeza abantu bambara ngo akarurukaro cyo kwanza nyenda kubasima munonga no kubakuruse Christmas icya kabiri ikintu cyo bakoze bakatakaruka ibendera bakumanya ngo honorable Ruida ako abantu bambara n'abantu bakukinga hata abantu bambara tabarikoze meeting izo bari ngo ubona bashitamo mu rukiko rumwe baza Rubaya narabaza bucuro kunga yuko barubona ahabwo enkorere ya honorable Ruida service delivery ekabashangayo
kone hemorrhoid narga asinzira kakagongi argayo akora bubare arga akora eberehoya so niki barebera abantu bambara bampakaruru kandi bakamuhebera kayenda kubahamiza mu masiyas akarora karukuri yo munsi yo nitsikakawreko nakaruru kamani dera twatere muri bwambe binde bitarumu abantu bambira kujana ikiniga bandaganise de hono rero mbagomba koraganisa ngumija kwakaruru aha wenje aha bokoba abo service delivery yes kandi kitangize nkabanyambara umuntu nabasa ko independent ubundi hakiri kunka kakuba independent yakayo FDC nshoberwa nibagira ngo ibyo nyibushana nibutambira hamwe mbona wareba akura Western Region FDC Dr. Miriam Matembe ariyo narondera umucyaro kujya mu president azingwagarike fosho umuntu wa FDC yana rondera wa movement no wa FDC nano wa movement therefore abantu bambara ni mayo muri aba movement naba nimbashaba muri gari aba FDC go umuramu wa mugende muze bushenye konka itwa abantu bambara barya bakunda ho na hemorrhoida ahubwo yabikize ubuhereza yakoze ramashomero yakoze imbuto yakoze ibina runana plus kandi ebenda twagitungire kandi turi confident ngubire twanzayo ntore ngo ubuhereza kutwara kandi ebiri 15 bwana Masias nyiragambira abantu bambara omukashe de one hemorrhoida abahirumuzi yabakora mizi ugo numuzi yakora imbuto ugo numuzi yakonegaza nayo kondo ugo numuzi yazumba bibina byanyu ugo numuzi yazuma kereze no mukanisa ugo numuzi nabani bashaba abanyambara abatatungaho kandi abakunda dihone hemorrhoida mwene nabo batakutagira izoberyo 2015 mukero mukasheshe mushasho dihone hemorrhoida umuzigwe then tukunze mutinyiro misho then boreholes na nazigambire ho kunaza repairingire nyinji munonga zikwiha 15 n'izindi na supporting amashomero through fundraising through pre-exams ezezi zindi kuba nimbahereza abana baza gukora final exams kugira ngo abana bakore practice yanaza gukora exams zenyine abe namanya ukwara approaching ibibuzo no kwara answering ukwara bigarchemo ari hamashomero gamwa gundi kuhereza amate go kunywa bati cyawo ushanga nimbahereze mugati then hariho amakereziya amakanisa ngakwatiriho munonga nabo nimbahereza sente fundraising mbweni mbakwatire aha bintu bingi amashomera gamwe aronke rya Munyonyi primary school ejero yo muri Kagongi cyanda abo nkabahereza amabati bakandi bombeka nabahereza entungu keji nkagitandikiro mu Rubaya niyo nka kansara wayo district lady kansara wa Rubaya entungu nkazakura nashanga buzima ebicweke bimwe bitine network kandi nkanyonko muntu uri kuba nakunda gukora aho nabirenza network ebura nkiba ninyenda kugambaraho nko muntu guterera abakozi banje kubaha directions naki network ebura narangu okubura network nikizaguma kitugarire nyuma hariho ntunguka hatariho network kandi nyonko muntu wajumira hero munsiza hero nkani ndeba ngo communication is very important omuri kimwe cyona cyo rukuba noza gukora wotine communication empurizagana ibintu tibikutambura so iki nakozire narobinga nandika amabaraha nagatwara telecommunications naba handikira nkani mbashabe mirongoti in fact nkanshabire mirongoti 3 already bampire hebiri asigire yo gonga konka eje mirongoti hezire ngire kuranashanga ngo ekozire cyamani number 1 tukatutagira ne mobile money omuru Rubaya konka haterumu number 2 abana bitu hati no shanga nibashomera internet auko amasimu gakija umwana nashitamaha ayigura exams ayigura tests ayigura notes yakora ki aha simu nanga computer urangu nashoma bokuba hariho network amiza gugacandahi nago nigihijira
omu egipira ya service delivery habwokuba amaizi aga okunanabagambira amaizi nigo magara wotina amaizi toro so kunabire ndi aho nahura ngu amaizi gacyandahe gatirwe eshatu indeed eshatu ekatera yashuma omushozi gwakoka gwatera etanka eyabire yombekirwe district ite Yambara abantu babona kumara amezi 10 almost omwaka batine amaizi hata abantu abo kumanya ngo nyosire ni nyamba abantu nyosire ni nkora za naikondo nyosire ni mbarobi njire mpira ya mizi okwe sa ikagonjiye ko yabwengure banyeturira mbwena hati tuyambe okurabira mu bachairman kuna nakugambire bachairman na bakansara please roida tuyambe tuwafu kinakozire ezente zinabire nimbagabira nimbahereza burugomborera enumi burugomborera nkansigizeho balance kanyineho balance enumi zanje nkishatu nazuguza najene nakora amizago abantu bashemerera abantu batunga amizi kandi kirungi na hata mizago nigacuraninga tugine shonga yona kweho no kushaba kugira ngo nacho calamities zitagaruka kubaho omushozi kagaruka kukagitera kandi kafu ikagaruka kafu konkecho ni manguranga naza kuchitaho mukono amizago gagume izina ndi Kakuru Peterson Royeruka chairman wa Rwanyambe Town Council kandi rizoba turi aha tuija kwa mchara Honorable Roita kandi ukongera kumwonkarejinga no kongera kugamba ubundi byabasize gukora na munongo mugomborera yitu nke ya Rwanyambe Town Council hari ibintu byatire hengaro kandi ibintu biri kuyamba abantu bona icyo kureberaho akatuhereze nimi yagihereza abantu ba Rwanyamahembe bona ukugetaga enimi yeje benegende serving entes kandi already enimi yejo yatuhire enyena zizarize nenimi mwenu ikigenderwa cyakiri cyo kwindura ente zitu zikargo mu class zezerumu zikazo munungi ya production itwasa kutunga matemenyi icyo ne kintu kikuru aha ku empowering abantu na no kubiha mu mbera ubundi yibarumu bakazo mu yahigura icyo kubanza production kwe kubaho abantu nibija kugira kibato omusha so bikwaterera nabyo bugayiga abiyorekerera munongo ikindi agerezeho kukwata hanshonga y'amezi kashari yitu ninga shurwanya mahembe ni tuturi mu bicweke mu water stress so amezi aga production kana naga domestic bakatimbera amezi project ejo teka hwirwa ngaba kagitimba amezi tagakanya so turiyo tutunga hana naho kutimba bakagagaita amezi ago gakasapuranga abantu na munonga umurka gwamaga at the same time project ya mabiri twagaburo tutungire ikane serving abantu bake so bakaje extending amizago bagatekamo emfurege bagongeza gazo mbyaro ebiringira higabegari so go numuri mu mahanga shayo nambaga commissioning nigatandika gukora kandi abantu mbija kwambaga gukosa for production abantu bagira irrigation abantu bahinje bagire batunja kasente ka buri zoba kandi kirire so no mushana ibakwimba humara ngo bari mu cyanda abantu nibija kwabantu ba produce so what we need now nukongera kushomesa abantu tukabagambira bakahinga bihingwa ebi nakatari at the same time ebi nakasenge bakagira ibikuriya bikumara bakagera n'enshaji eyo kutwara umukatari bakiha musende bakakora makagawe korabira umukushomesa abana no kwerebereraje bakatunga amagara marongi bakagera makamarongi ense tukagira kwesinza icyo ne kintu kikurito nkabebembeze ntikikundeje on top of that abenaza no mu communities akora abantu boreholes za breaking down beyond repair y'abantu bakwenda babasa so those major repairs abenaja chandoringa tamuka senteke na munongo mu mashomero ahari abana bingi so abantu batambera byo kureberaho biroho we have worked with her kandi ikindi are close na bebembeze umuntu uri kubasa kwika bebembeze batahibe natekwa gukora icyo kubanza naba natunga information kuma ibisasa z'abantu akuba bebembeze abo binabo bakojweke icya kabiri n'umunywano wabo bakwatagana
ekibagamba kandi nakihurira akwatwaho abishyikiriza. So ogumurimo gukozere ari na kansara wa district wegombora nkayazo mu magombora ganda gari aheru. So icyo nkikwereza kugira ngo kwiyakutunga umugisha kazo mu parliament ntiriwa ngo haro bingi byakoza gukora. So we are very much optimistic ngo kwarazeyo ntujya kutunga cyango itunga bambara ntuzaganyirwamo icyo kureberaho nenge cyingwenda kusimira abantu nabo bakareba kare bamuhira karukingi yakwata fraga y'ikibina. So automatically hata no kumushabara tukamuze nyuma icyakozwe mu cyame tukikore na munonga kitereze kitinisa agira ubururu bwingi tugitsero no butarahemuzeyi ubundi ko yakoze bamuhana ministerial position aje tkorebe kukira. So tino kushemerwa kwini ntsima abantu abamuhagire abakutambura nawe kandi ntsima na institutions ntsima judiciary ntsima electoral commission ahabwa ebyebe bamutaho ibembagamba ebitine mutwe na kibuno every baseless kugira ngo bakazambare babareba ngo she's the right person even benda byine. So she qualifies mwe n'abantu tungera ko bahumuruza ngo ibembagamba electoral commission ikabinga petition z'abantu wabo abine bigendero byabo bari selfish nuko kubasa kucyeta yagaraka na koti yiyonka yabingaki okwitombita kwabo mwe hati turije ntujyango tukorabo mu mwaka wo tukurwa mbere bukuru tuzo mu mwaka musya abantu bastandinge farm tungire kuronda karuru musandi ibirizi tukore icyo ruhanga rukwenye akwa tukoraje abantu abo kubakoraje ruhanga ncinda tubasime korabero tugire bitwakora nawe ruhanga nashimira bakuba nanda abantu babarundi bagire ibahiko aziyongerwa mani agenda ze gukora abanyagashari kandi akore n'ibintu bingi nango cyanyeba aketa leaders bona abe bitongore byona babashomesa baborientinga bagira okushomesa barabero mbintu bingi kuba kubasa gukora bakayempowering akonto jango ni umwebembezi wotini byoyine tukubasa kwebembera abantu ugire bo wakora ebikuperetera intasya abecho kurebero cyabandi ebintu bigendo bimeje. So we are very grateful tukuzo mu mwaka tushemerirwe ahabwe byenyime biturebere tukwakivinga kusinga imishango yone yiba kututaho irrigation tukagumizamo n'abantu bakatoburura karutu kakasinga tuine bendera zitu. So ntishabangu mukama tuhereza amana atuhe n'ubwenge and above all tukumukondo mu cyaro n'ubuteka n'ubarana bagamba bengi takagarikire mu kubibona tukarga amaramo tukajya ngo kandi tuwiti yatshwaza discipline n'ekintu kikuru. So ntishabana abantu reka tuwegeye mu cyo tumanye kututura umusoso ya kandi ubutarandi zo mbururo mu byo kwesimba eritiye kuba mfanfe wotatungire iki to kubaho abantu bakasisikarwa ibo kaza yo kuri umuntu yonka abantu bakagera bizuba hansi ntwenda tugumeho as you move on n'abantu bakora tiri bagenda mu mijo akaruraka ningashi uko kwesimba kukarjira habinte binakozire rubaya niwenka kansara ni kansara nkozire kinakore abantu nibareba nibandi babireba. So icyabireho aba baciyamana kuna kugambira bakija banshobora babiri nibenda nk'unkore ngorera abantu nabikora ko nabikozire bashemererwa bishi katubiri tugira ngo nibasa kugira bitikonka ka wabikora mbwenshi no basa kwikirizo katubera MP of course ngweshi ukayanga tokubasa no hata kwenda ngo abe MP nanye nicereza naye simba kandi ubunye simba bandaganisa ngo nibija kugira bata kumpagira unsupporting kandi indeed ba supportingire baciye amana abinji mbwena binji nibampagira nigoma nigonyine niko kuhamo kunyine abo kuba banyine kandi nibo bonka abo kwika abantu baba bakwebembera bakabagambira Rida akatukorera ikintu mu kireba ibiro idakozire nibyegambira burya haso muhereza karuru nimushagike azo mu parliament kwara yashikireyo naje kutukorera bikurenga hwa. So niyenda kubasimira kimwe abo kuba tibarampe mukire ba supportingire akaruru ninkareba karuho abo kuba akumgongo ningashi primaries kazisinjira higuru munonga na 64%. So nintekateka kurujiro kuba kundaganisa nintekateka ati ninza kuhamuka 80%.
abo kuba banyine tibandigiremu kandi beraganisize kunshagika ebikugambwa. First of all, politics nikwe ziri. Umuntu nakureba akugambira ati egi ni ceiling, ariyo nakoreka floor akugambira ni ceiling, kandi ceiling ari kurangwa iri kuri ahiguru. So ekyo nyewe nkakimanya namangu politics nikwe ziri. Umuntu nakusiga enzuro kwenda ngu abatezi bakaruru bakurugemu babe niwe bakahereza. Konke kinkundira abanyambara abanyakashari betegerize bino obwenge, nibamanya kwahura, nibamanya kutanisa, nibamanya ekirungi n'ekibi. Nobwojo okagamba eki roida okamubeherera, okagamba eki roida tarashomire taragizirata, bo ekikuru number 1 nibenda obuhereza. Oba nkashomera South Africa, oba nkashomera London, oba nkashomera nikiizooba nikyankahi, bo ekikuru nibenda obuhereza. Kore washomire ebyo ni technicalities za electoral commission, nibyo bakuba nibendayo. Konka ekikuru nibenda omuntu ori kubakorera. Ebyo bakugamba ebishuba babitaha babirete babitaha. Hati nkanye ori kumanya ngu nkashoma, ori kumanya ngu nkashoma P1 najiheza nagumiza mu mpaka ahi najwarire masters degree, wayemeruka jenguro idatarashomire ekyo mbwe kinyo nkinyiyaho ki nchori kurebera ngu tine nangwa kura nguroida yasiba tabia mere yarara tabia mere ninga yakoha ninga yahwa amagufa ninga yazagamba yabura kugamba ninga no those challenges nyowe tine ekizinkwatire kandi tizine na kace ekizakubasa kunyihaho. Nyenda kubatabarusa omwaka ubwo mwaka ubwo gubire gwine challenges nyingi, aho kuba twaguheza erizoba gwaho kandi nyenda kushasha nabo abaferero abantu babo bambi mukama bahomuzeje arabagura mu accident arabagizire bata konkito abacuruho nyenda gutume tusimira hanga ahabwe byaturabizemu kandi nebyariyo naza kutukozesa omwaka ogw'omusya ningubendeza je gubogwihorere gubogo businje gubogo businguzi gubaletere sente gubaletere buli kimwe ekibakubasa kuba nibetaga kandi gubahereze MP omurungi uba kweta Honorable Roida Muhembura. Nikuhendera ngumizemu mbasime abo bushagike kuba ni mumpereza nandi okumferdi okumukunyakiraje okumukunyoreka rukundo manyengu ejo rukundo nimuza kujinyoreka na nomuka box mukutera present yor Museveni hamwe nanyi akaro ko businje nsimira kimwe coordinators banje bona abakozi banje bona kurgo mu department zona abanyabuzare bona emukago yona omwami wanje omukundwa ogotinjira kimugamba kuyaho nimbendeza omwaka musya murungi ogwihorere hamwe n'akaruruko businje. Obutumwa obundi bwa muheru no kubiza ngo batakayebwa kuza kwakira obukonji bwabo bwo kuterera hakaruru uriyo wakiya manero C1 no kuzayo okapikinga ukakakira ukakabika je 2015 ukagenda nacho polling station bakashomiza izina ryawe ukatera akaruhu kawe ukataha kandi mbashaba mwijo mbwinji mutakagira ngo Roida yasinjire ngukatureke kuzayo mutakagira ngo President Museveni yachi sinjire ngukatu mugende mutera karuru tukabaleje tusingeje tuzo mu parliament je ebyo nabigamba abwaranga ni hanga ryanje.
unarevoroida charikunda muhimbura utwitiriza abanyakashari tukusime itasima yeburo wacha ubwire n'ubwobu uyikirize tukusime nitukusima roida muhimbura ibyo uraganisa byona ni byiza uramubwire yebarero hanga okutuha roida abanyakashari atuberiro muzire omuntu orukukunda nabanza kuramusya unareba roida urire buhoro 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 unarebo abanyakashari twena hamwe twakuramusya unareba roida yabona tukusima ubujwekerwa bwawe bubiro bw'umuhendo icyo nicyo cyaturita twena abanyakashari okukwebaza unareba roida nitukusima roida muhimbura ibyo uraganisa byona